a na inicijativu ljubitelja hokeja i porodice tragično nastradalog Zorana Kataline osnovan je trofej koji nosi njegovo ime. To je bila njegova želja da igra za našu reprezentaciju Srbije i zato je došao i odmah je potpisao ugovor na 2 godine, jer posle 2 godine se stiče pravo da se igra za reprezentaciju Srbije. Sama nagrada kao nagrada nije najbitnija. Mislim da je, pozdravio bi pre svega organizatore ove ideje i znači najbitnije je da sećanje na Zokija traje dugo i da znači ova nagrada traje dugo. Sad, ove godine i ja, sledeće godine neko drugi, totalno je nebitno. Znači, najbitnije je da sećanje na Zokija traje što je duže moguće. Da, i lično, i na terenu, i van terena. Velika tragedija za hokej, za njegovu porodicu i za sve nas koji smo ga poznavali. Trofej i nagrade su uručene pre početka treće finalne utakmice Partizan Novi Sad u hali Pionir.